seorang bapak dari 2 anak. Pekerjaan saya setiap malam mangkal di pinggir jalan. Pekerjaan ini saya sangat tutupi dari keluarga kecil saya. Saya sangat takut ketika keluarga kecil saya mengetahui bahwa pekerjaan saya begini. Tapi apa boleh buat, dengan pekerjaan ini saya bisa nafkahi keluarga kecil saya. Inilah kisah saya. Karen, kamay min may pito. Salo na mo kusuro mali pitching. Tena pa na bato. Wikanan sinisay ko. Ngapa kusuri? Iwi up nyo jama-jaman na bapak na misa. Kaya naki kuseng itu naki rantau lampa bangi motor resubu. Iyo di apare i. Kamu kurusi urusan na tawa de pasanto min harus kalian na. Iyo paing. Sampai rumah Iyo. kamu join. Baku beto ini pito. Iyo. Mali pitching. Oma, Salo no batu kamay mo kunjo kau. batu amal di pising Salo kama kunta mo kutetere. Oma, Kenapa, jangan Pak? main jama bapak. Mister nih. Opa. Oi, Dari saya Cirong. nah Pak Hussein. Kena sendirian temen jama, tete siapa minne? Lebat pisah, ngapain deh? Tengah apa pernah di bala? Itu anak manjo. Kebiasaan pernah tete kamen dalam pembikin jama. Sebetulnya mana sudah putih-putih. Tapi kau makin jama boya doe. Lebat pisah. Kami naman pang di bala. Oi kak, sambayang ko. Punah doi ngasen dek. Kata nak kamen ya di pawan tadi sinampe kaman tadi di kamar ka. Indro, tahu aja nak pengen gimana? Lepas punah menjama terus jangan ke. Tiang mau kondangi doi, kena mata ngasen janji. Tapi kan pernah tete kamen itu yang di bala, lampa miki biasa. Lepas pimang hari anu, bisa nampak ya. Kamen jo. Iya. Weh, masa tadi tuh ku dengar ki mama nu sama Ya, mama pusingnya na cerita ma amma kak. Nagosipi bapak Ananisa. Ih keren. Iya keren. Nagosipi bilang kenapa sering pulang pagi. Iya nanti. Jalan jam amma kak. Iya mau gimana itu? Nanti jalan-jalan. Ayo ikut kak. Santai. Sampai sing ngapa lampa kurang kun nek kuwi kurang deh. Opa. Oi. Kamu bikin tuh salo ini toto pernah mau deh. Ada lomba. Iya, sepeda kaya betul. Betul, memang. Namanya istrinya. Kata ade. Katala na jadi burak. Ini. Namanya kata jaman namanya dia. Cemil alang. Dia. Dan itu pernah dikiutan manggil. Orang nak tahu apa nama nu baru rasa kodong. Tutuan pe amanu. Ayo minta po nek kalau apa lagi. Kasih lupa lupa. Oh iya, udah pas. Kau nama tadi di kamar atau yang bar rasa. Mungkin dia papatasan. Lepas nas suruh tak boleh doain nak tepo beseri. Iya doa mau kenapa? Ini sendiri bang. Kenalan tuh itu salon. Iya. Nampak dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati pak. Iya. Kata dia suri. Nak kemana dia suri? Nampak nanti nggak ada duit. Ayo ni. Nak kira tunjuk Maria tengok ni. Kenapa Miki? Nere kau om lewat kesan tu sama anakku ini kodo sama mamanya juga nak makan ini ya Allah. Biarin tu kau lewat biar satu mukodo karena kalau pikir dia kalau anak itu sekolahnya apanya di Wih, kanan rumah saya kok. Sedeng. Wih, kucing ki burak ni sungguh. Mau ni sini. Jari Waria pantarang. Jadi sembarang atau ini na buntul Itu dia nggak di bonci singam om Pasanto kare. mi dai iya jintu nang gapai. Tidak arti lah selama ini kan udah sungguh deh haram. Pasanto mi iya jilakan bertemu kau sembarang urusi Ring ikut nak kide Pasanto mi deh laman jo nak kede. Iya. Mai ke Iya.
berapa biasa? Berapa harga kos enggak tahu kalau saya kita ya biasa berapa? Harga kosnya berapa? Iya ada di rumah kah? Ada dia. Oh iya pak ya kesana dulu pak motor tak? Gimana Ki? Isma? Ini sembarang intinya rumah kita bayar kok. Contoh. Lalu na boleh. Mantap lebaran tadi. Naik gelenteran tanah. Ngapain nak? Oh deng, Ngapa Ki? tadi Iya. may kirin terus. Ngapa kata deh? Tadi era kakutana kan pamupura li. Apa kata di kutana? Iya. Punte na tao to. Oh, iya, kate iya. jis parua, era kacarita. Lebeknya Iya, tabi. Sumpah ingin jakate atau ku antar ki pesingara main jo enge riatenga kucinik ki. Kaman tuh di sini Kak. Kucinik ki di altea nongkrong. Gas kata di nakaya. Takate mantong kucini oh. Nakaya zaman ko linje rampina pante. Iya, tapi ngapa na tuto si kamang binne nampa motor ki kat. Oh, lembur kakak tedeng. Iya. Ka kucinik ki. Tab iya. Nake kama jinne kate kur ku Iya. kuang gatanya sari batang kate tangga gitu. Iya. Iya. Puna anu Tapi bajikan. aja di salah sini. Tena Kata nakaya. iya. Kate mantong kucini. Oh, iya. Apa yang dicerita mas? Ero kakana katenes. Kuang gatta ji sari batang ini Iya, ku kupoa. Iya. Iya. Jaji zaman-zaman sari apa? Kau jaji zaman-zaman boya ke Nah, apa dong ya kata di sini ke jama-jamangku. Aku cini ki make baik-baik nih. Lagi banyak terus di salah sini. Tidak mantu kate mantong kucini jo yang di Altea karena kinjo sebelah jalanan aku cini ki nang mesok kado itu batu ratinga kucini ki iya nenjo dengku iya dia tuh je jadi injo mi pas tong ki kugapan air kama sambayan subuh ne kucini tong ki jadi kutak nang ki daripada tahu tetangganya naik ngising nak gosip kan kode di langire bajikan nake ngintu yandi iya nake naik jama-jama kamen na tenato nake naisengi anu no lalang anak andi no sagang amma naka punanese pasti kodong tenatong na aduh ya selalu mana kini boleh jama-jama yang bayi-bayi kan katanya tena kung gapakan nake kodong lulus SD tonja apa tonji po aduh. Iya, tapi jajin aja zaman-zaman. Nak salam bantu ki pun zaman aja. Karena kir kantor ku jaji lowo, ngamana cleaning service apapun nero jikin zaman sekarang nakke. Iya. Kama to jeng itu yang iya daripada jama kama gina cini ki kodong keluarga takang eseng kianata saloto main jama kami neng katanya pernah ngiseng apa nak kulit to anu cini. Iya, nampak ku sulun je nga meso duit biasana anje mania ji itu isuri ji na cini kak asing kutong-kutong ko injo di anu uku kana na sini kene suri nak kami jangan ngantar ki suri ku pasto ngasih berpapasan dari kambalana jadi ku paminawang itu mairin joing iya injo ji pa kepala ku di sare batang iya lalu kimpoeng tahu-tahu ya iya ama na ko dong anak na tena iseng ko nyo puna na iseng apare do kana iya makanya ku anggap ta saudara sari batang main rini ku cinita mutrin zaman aku puami mang kito iya itu tong kana tong aman angapin to kate bapak anak motor ki lan lampak ilan tambangi ya motor ki subuh-subuh ku kana ji lembur ka kana kana security gitu ka iku pun kami yung kana angapa na security na sa lokama mute biasa bili ko kana to minaken to ya mo media apa to basa ya anak katong lalang basa to kana ko dondo pado jadi basa to do kuisan je nake kamaton je riballa nake rolo sana banakku iya banakka asabu-sabu
asam minum mama masih baji mak. Kita aja kual Tapi alhamdulillah sekarang kama to mi baji jarian watong jo ingin cleaning service ka. Iya. Jasa isi to juga pake. Punanya penjama-jaman itu kyo mako dengan lapas ingin pekerja malam kuto. Iya, mu kepada mai mikiri sagana kena kengeran kiri bos ka to. Nah sama-sama bikin jama. Ai pada mai miki kate sambayan sagangki. Masih kate iya. Aku sampai rompen baju ku dulu maki. Paling anu gini iya. Mai ki padeng. Kayak mapeni maki kadi. Iya. Assalamualaikum deng.